Reka twongere kubasuhuza ndetse no kwifuriza kugubwa neza nshuti bakundwa ba KG Pro TV mubana natwe muri kanal rw'amakuru ndetse n'ibiganiro by'imikino tubategurira ndetse tukabagezaho umunsi ku wundi n'amakuru y'imikino ariho aravugwa hano iwacu mu Rwanda mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye haba ibikura ku miyoboro migari ya YouTube ndetse no hirya no hino ku maradiyo ndetse n'ibitangazamakuru byandika. Ekipe ya Rayon Sport iriho kugenda ivugwamo amakuru menshi cyane, ekipe ya APR Football Club amakipe yombi ariho kugenda avugwamo amakuru menshi cyane mu ngeri zigiye zitandukanye. Kuri uyu mwanya tugiye kugaruka ku makuru ariho aravugwa muri aya makipe yombi. Turaza gutinda muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport rero bagomba kuzana umutoza, bari mu rugendo rutoroshye, bari mu ihurizo rikomeye cyane byo gushaka umutoza ugomba gusimbura umufaransa Julien Met uherutse gutandukana n'iyi ekipe. Ese umutoza uriho uravugwa muri iyi ekipe ya Sport bimeze bite? Ndetse si n'ubwa mbere yabaje muri iyi ekipe ya Sport kuko yigeze kuyinyuramo ndetse na mbere yuko phase retour ya saison ya 2023-2024 itangira. Uyu mutoza yavuzwe muri ekipe yambara ubururu n'umweru. Rero iyi ekipe uyu mutoza gusa turi buze kugenda tubabwira, ahubwo yuko yamaze gusinyisha umukinyi w'umurundi witwa rwose Richard Ndayishimiye, n'umukinyi uturutse muri ekipe ya Muhazi United. Ese uyu mukinyi uturutse muri Muhazi United yaba yarakineye ama ekipe? Ese ibyo bimeze bite? Yaba afite iyihe myaka? Turaje kugira ngo tube tubibabwira imuzi n'imuzingo, tuze kuba tubabwira ngo bimeze bite. Ni byinshi cyane biri kugenda bitangazwa tugomba kuza kuba tubabwira. Rero muri aya makuru yacu y'imikino turaza gukubitirana none kandi ku batoza bose ba ekipe ya APR Football Club, tuze kubabwira staff yose y'abatoza ba ekipe ya APR Football Club. Niba ari ubwa mbere ukurikiye KG Pro TV turakubise gukanda subscribe kugira ngo birusheho cyangwa se ujye ubana natwe muri kanal rw'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi. Amakuru yacu y'imikino reka tuyahere muri APR Football Club. Twababwiye ko head coach ari Darikonovic, ntabwo turi buze kumugaruka ngo tuvuge profile yose kuko twagiye twigaruka mu biganiro byacu byabanje, ahubwo reka nkubwire ko umutoza uwungirije muri ekipe ya APR Football Club bamwita Dargan Srak. Umutoza wa kabiri wungirije, umutoza nyine wungirije Dargan Srak, nyine ubwo APR Football Club ifite abatoza babiri bungirije. Ni Thierry Hitimana, uyu muramuzi, ni umunyarwanda, umutoza wa physical coach bamwita Marimoch Mardi, naho video analysis cyangwa se ushinzwe kwiga ku mavideo bamwita Daragan Krum. Nibo batoza bane ba ekipe ya APR Football Club. Ubwo nako dise tuyivaho tugiye muri Murera tugiye kuganira ibintu biremereye cyane, tugiye kuganira ingingo ziriho kugenda zitaje naka na gatoya. Rero mu masaha y'ijoro hari ku isaha 8 z'ijoro kuri iyi tariki rwose ya 22 z'uku kwezi turimo, uku kwezi kwa gatandatu, nibwo ekipe ya Rayon Sport ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo yatangaje ko yasinyishije umukinyi nta wundi bamwita Ndayishimiye Richard wambara nimero 3 mu mugongo, ariko nyine akaba akina kuri kabiri. Uyu mukinyi ni yavutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2004, afite imyaka 20 y'amavuko, ni umurundi, afite metero 1 na santimetero 71. Amaze gukinira ekipe y'igihugu y'u Burundi y'abatarengeje imyaka 20, akaba amaze kuyikinira imikino igera kuri 3. Nako kandi uyu musore rwose w'umurundi yanyuze mu ekipe agiye atandukanye hariya iwabo mu gihugu cy'u Burundi, aho rwose ubona ko profile ye yego ni mutoya, ntabwo iremereye, ntabwo irajyamo ama ekipe menshi, ariko ni umusore ubona ko rwose afite tara. Aho yakiniye ekipe yitwa Sport Dynamic hariya iwabo mwaka 2021, yari muri Sport Dynamic hariya iwabo mu gihugu cy'u Burundi, rwose ariko yaje mu Rwanda muri Muhazi United. Afite amasezerano y'imyaka 2, yamaze kwikinira umwaka umwe. Ekipe ya Rayon Sport yaguze amasezerano y'umwaka umwe, uyu musore yari asigaje muri iyi ekipe ya Muhazi United, aho rwose yaje kuba yishyurwa iyi ekipe
yishyurwa miliyoni 15. Izi miliyoni 15 ekipe yishuwe yaje guhabwamo 5 zonyine. Miliyoni 5 nizo yahawe, kandi mu masezerano ye harimo ko agomba guhabwa 70%. Ekipe igatwara 30%, ariko nyine ekipe yarabyanze birangira imuhaye miliyoni 5, ekipe itwara miliyoni 10. Reka tuve kuri ibi bya Richard Ndayishimiye, ahubwo tuze ku mutoza. Biriho biravugwa ko ari ugomba kuza gutoza Rayon Sport, uri mu biganiro n'iyi ekipe rwose yambara ubururu n'umweru. Uyu mutoza nta wundi ni umunyabrazil wanyuze muri iyi ekipe, muramwibuka. Ni umunyabrazil rwose wanyuze muri ekipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2020 yari ari muri Rayon Sport. Uyu mutoza nta wundi bamwita Robertinho, ari nawe wanajyanye ekipe Rayon Sport mu matsinda ya CAF Confederations Cup. Uyu Robertinho rero ni umunyabrazil wavutse mu 1960 ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere. Afite imyaka 34 y'amavuko, afite lisansi ya UEFA Pro rwose. Yavukiye hariya Rio de Janeiro hariya muri Brazil rwose. Amazina ye yose afite amazina agera kuri 4. Bamwita Robertinho Oliveira Goncalves do Carmo. Narisubiramo rwose uryandika ahantu. Robertinho Oliveira Goncalves do Carmo, avukiye Rio de Janeiro hara mu gihugu cya Brazil. Afite lisansi ya UEFA Pro. Uyu ni umutoza wanyuze mu ma ekipe agiye atandukanye. Uyu ni umutoza wakinye umupira w'amaguru, yakiniye Fluminense y'abatarengeje imyaka 20, akinira Fluminense y'abakuru. Ubwo ni mu 1977 yatangiye guconga ruhago. Muri 1944 yari muri Udinese Calcio, naho rwose mu 1944 yari muri Flamengo. Muri mu kwezi kwa 10 nanone muri 1944 yari muri Flamengo nyine. Muri 1945 yari muri Botafogo, zose zahari iwabo mu gihugu cya Brazil. Ekipe itari yo muri Brazil yakiniye muri kariyeri ye y'amaguru ni ekipe yitwa Udinese Calcio, ndetse n'iyitwa Nacional, ndetse n'iyitwa Sevigronbach. Niyo yaje kuba akinira atari yo wabo hara muri Brazil. Ni umutoza watangiye gutoza rero, winjiye muri kariyeri ye y'ubutoza mu mwaka wa 1994, aho yari ari muri ekipe yitwa Sevigronbach. Aza kuyisohokamo rwose mu 1995 yerekeza muri Rio Blanco Sport. Aza kuba yisohokamo muri 1997. Muri 1997 rero 1998 yaje mu kwezi kwa mbere muri 1998 yaje kwerekeza muri Pelotas. Aiza kuyisohokamo nyuma y'amezi 10 muri uwo mwaka. Ari nako yaje kwerekeza muri Sayo Bento Sport Club muri 1999 tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, naho nyuma y'amezi 3 yonyine ahita yerekeza muri Fluminense nk'umutoza mukuru. Nanone kandi yageze mu 1999 ayisohokamo muri 2002. Birumvikana ko yayimazemo igihe kingana n'imyaka igera kuri 3. Ajya muri America Raja, ayivamo yerekeza muri CRB. Ubwo ngiye guhita nyura mu ma ekipe yatoje. Afite 7 ndende, yatoje ama ekipe menshi agiye atandukanye. Yatoje Stade Jabesier, yatoje Human Sus, yatoje Al Shamar Sport Club, yatoje Kazama Sport, yatoje Stade de Tunisia, yayitoje kuva 2005 kugeza 2008. Yatoje kandi ubwo yafaga muri ekipe yitwa Gorombaria Sport mwaka wa 2013 kugeza 2014 yayisohotsemo yerekeza muri AS Aviaco. Ayisohokamo 2016 ariho yahisaza muri Rayon Sport 2012 kugeza 2020. Murabyibuka ne wagejeje ekipe Rayon Sport muri season ya 2018. Muramwibuka ya 2018 uyu Robertinho ni wagejeje Rayon Sport matsinda ya CAF Confederations Cup. Rero aho yaje gusohoka muri Rayon Sport 2020 yerekeza muri Gor Mahia Football Club 2020 kugeza 2021. 2021 rero yasejya muri Vipers Sport Club nk'umutoza mukuru, afamo 2022 mu kwezi kwa mbere tariki ya 3. Yerekeza muri Simba Sport Club nk'umutoza mukuru, aho yaje kwisohokamo nanone 2023 mu kwezi kwa 10, hagati y'ukwezi kwa 12 ndetse n'ukwezi kwa 11 nibwo byari bimaze gutangazwa ko atakiri uyu mutoza nyine wa ekipe ya Simba Sport Club nyuma yo gutsindwa na Yanga Africans ibitego byose bigera kuri binahari I think.
uyu mutoza yahise asezererwa. Ubu ngubu rero nta gihindutse, ashobora kuza Rayon Sport kuko ngo ibiganiro heza kandi hashimishije. Uyu niwe mutoza wa ekipe ya Rayon Sport mu gihe ibiganiro byagenda neza. Gusa ikiri kugenda kibikoma mu nkokora nacyo reka tugere muze kuba mufite amakuru yizewe kandi acukumbuye hano kuri KG Pro TV tugenda tubagezaho yuko uyu mutoza ikintu yifuza ikigendanye n'umushahara uri hejuru, ari harifuza ibihumbi 10 by'umushahara ku kwezi. Aya mafaranga sinzi nimba ekipe ya Rayon Sport yahemba. So we are here for you kugira tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye. Ngayo nguko Robertinho ari numwe mu batoza ekipe Rayon Sport kuganiriza kugira ngo barebe ko baza kuyitoza. Ndaza kukubwira ndi mazina nanone agiye atandukanye ari mu biganiro na ekipe Rayon Sport. Gusa Robertinho niwe abariyo bashaka, niwe bashaka, niwe uhabwa amahirwe menshi, niwe abariyo bashaka, ariko nyine igiciro ntabwo Rayon Sport ishobora kuba yamwafrodinga mu gihe atagabanyije ibiciro byibuze zibe nka miliyoni 6. Rayon Sport ishobora kuzipevera ikazishyura, ariko we aracyajyamye ku bihumbi 10 by'idolari, nta nubwo ari n'amanyarwanda, aryamye ku bihumbi 10 by'idolari gusa. Isaha n'isaha ibintu bishobora guhinduka. Iyi ni KG Pro TV, turabashimiye cyane.